I pozdrav ljudi, Goran PC ovdje. I danas ću vam pokazati kako skiniti Need for Speed Underground 2. Znači, pratite me. Odite na link koji ću vam ostaviti u deskripciji. Te sam ja znam, samo pijemo do jutra. Znači, odite na link koji je u deskripciji i stisnite download torrent. I onda kad se to skine, bilo bi dobro da imate torrent, znači ako nemate skinite torrent, ali jednostavno možete sklikniti Anonymous download, ali ja bih vam preporučio torrent da imate i WinRAR obavezno. Znači isto će vam biti sve u deskripciji. I kad ste to skinuli, ako ste ovime, znači ovo bi vam trebalo ovako skidat, početni Need for Speed Underground 2, PC game, bla. I to kad vam se skinulo, znači ima 236 MB, manje od kantera, bog te. I kad vam se to skinulo, dva put kliknite continue. I ovo sam ja nešto govna. Da, dobro, i može i tako. Znači ući vam ovo, ako znate engleski a mene ne kužite, kliknite ovdje dva puta i pratite ove korake, ili jednostavno pratite mene ako ne kužite. Znači desni klik na ovo Need for Speed Underground 2, znači vama neće biti ovo, sad će vam ovo biti. I idete extract here i onda sad čekate minutu dvije i onda će vam ovo biti. Znači to je jednostavno ovako i prebacite na desktop. Ja neću jer već imam. Evo ga. Onda kada ste to prebacili na desktop, onda opet idete. Znači ovo vama neće biti ništa. Znači na ovo tu isto desni klik i extract here i treba će vam biti ovaka mapa tu i tu mapu prebacite samo na desktop koja je ovo i onda jednostavno uđete u ovu mapu, spustite dole i tu je vaš Need for Speed 2, Need for Speed Underground 2. Samo kliknite dva puta i možete igrat. A kako postati na pozadinu ovako ko ja, desni klik, pošalji radna površina, napravi prečac i bit će vam sam neko drugačije ime. Vi kliknete desni klik, samo malo, i preimenuje ga. Znači možete kako hoćete NFSO2, preimenujete kako hoćete i to bi bilo to ljudi. Sada neću vam pokazivati da radi, će uskoro možda gameplay, ne znam, još se predomišljam zato što mi se kanal zove Goran PC tutoriali, ali nema veze. Znači to bi ujedno bilo to. Ako vam se svidio tutorial, kliknite like, komentirajte, šerujte, šta još. Da, sljedeći klip, da lajkajte stranicu na Facebooku, sutra će sljedeći klip i sutra snimam pitanja i odgovori. Znači pitajte me pitanja, ja ću odgovoriti. Znači bilo koja pitanja možete me pitati u komentaru, na face u porukama, na stranici, na Skype-u. I to bilo to ljudi. Ako vas zanima kako da krekujete Bandicam, imate u mom prošlom klipu, znači dobit ćete serijski broj od Bandicama i možete više od 10 minuta i to.
Znači ljudi, to bi bilo to. Pozdrav do sljedećeg klipa. Bio ovo Goran PC i ja odobravam ovu